Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o Tala Fou Mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whaalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whaatalofu e lo tātu o tanu, wa tātu taunu mai le whae unga o le vai aso si mai le whaafonga. O le li poti le tamai le whale tupe o atina o Asia, le Asian Development Bank po le ADB, wa whae lo ai le aveo whainga whaavaya Samoa, i le toe au taluina ma toe whaatulanga le pule le lei o whaalabre patonga tū maunti le malo po state-owned enterprises, ma whaataita inga le lei po le role model, mo isi e tunu o le Pasifika. O le whaamuamua le malo Samoa i le toe whaata o toina o ala fua, e lima taita ina ai le pule le lei o ana whaalabre patonga i le valuto sanga utonai, wa whaalia le wharetupe lana li poti, wa maua ai se whata po se platform, e sili ona le lei le tu inatu leo au nanga matautua whaalabre patonga tū maoti, o lo pule le malo. O le taunu ungo le li poti mai se sa ili ilinga le wharetupe whaavao malo, na taula i atunu e iwo le Pasifika, wa awhi ai fiti ki li pati le atu ma le sala po le Marshall Islands, o Palau, Papua New Guinea, Solomona, Tonga, Vanuatu, ma Samoa. O le fono i le tātu o tunu o sui o malo, po pisinisi mwhala Tonga, o le ofo ina whasoa soani le lautele o tangata po civil societies, na talanoa ina aile li poti mai le sa ili linga le wharetupe o ati na o Asia. Whaalia le so upo le wharetupe le fono na usuia i pia, e te tau le malo Samoa, o na whaawa upea le ofo ina atu a vanoa e a wai pisinisi tu maoti, i au nanga a whaalap tonga tu maoti o lo i le vai ngā le malo. O se tu tau a tele lea e mawhai ai, o na ngā lulu e whaatasi mauna i ai tūlanga le lei e mawhai o na tali atua i suinga o le tau. O le sa ili ilinga na whaia na awhi ai te usanga mai le luafe sfurulima i le luafe lua, mana i lua ai le lei o tupe maua whaasiri a whaalap tonga tu maoti le malo, na o ina ai whaale tonu le toe maua o lātu tupe whaavae po o capital cost. Mo sa mo le vaia i ana au nanga tau whaalapru patonga tū maoti o loo pūlea lea le malo, na si itia le tasi le pasene ma le o tesi ma le tasi pasene tupe maua i lunga o tupe whaafai ngā luenga le vale o le tūsanga luafe sfuruono ma le luafe sfuruiva. Aina matua a fia i ni whaale tonu lea tūlanga i le vao le tūsanga luafe sefulu i le luafe sefulu ma le lima. I fesoasoni whaauau o le varitupe o atina o Asia mo Samoa, wa mai anei o na whaamautu se fo i tupe se fulu miliona tala Amerika mo ngā luenga le tātou malo. E tau o le mai lea i fesoasoni a lea whare tupe, i mana ongo le tātou tunu i teimi o whaavlave whaale natura, ma fianga o le soifua malo no ina tangata i whaama i pipisi e pei o le COVID-19 fulu maleiva. O le tausanga luafes fulfitu na nga wa ai Samoa ia fesoasoni o le whare tupe, e peo na sa wha matu mua mai eise vai ngā tupe, e tu sa maleono miliona tala Amerika. O ha fianga fo i o le tātu o tunu, i le ua pesia le lautelo tangata le wha mai COVID-19 fulu iwa, na au mai ei fo i se isi fo a i po se grant se fulu miliona tupe Amerika. O ia vai ngā tupe na tu usao, e langolango ai fuafuanga tau tupe o le tātu malo, mo le tausanga lua tasi, ma le lua nua. O tau manu o toenga o tau mafa maisi o tau Tala Fou Mai, e mawhai na ngau si eile kesi e olai o ngā umu mo ngā sisenga o tau mafa, o se whaamama a venga lea mo a inga e limo lea fio anga o whale ase e la uta matai, wa amata wha o ngā i se wheso soani e maua eile kesi o ngā umu, e le alu ai se tupe e whaata wai. O le sosa i e te pon whalap tonga le fio anga ua wha ingoa ina o le sa iri manui o a inga tai ao, wa lua nei tau sanga talu na wha vai, ma o se sosa i ete wa iei sui o le au whai whaato anga whale ase e la i le whanga. Wa lātou ngau le vao māti na e whaato anga ma la fumanu mo le manui o ainga. Ai o leo mo o atu le sa ili ngā manuia mo ainga o le nuu o le whaalap tonga. I le whaatuina o no fuanga. E ngau si ai le kesi o ngā umu mai o tonto manu ma o tonto la fuai. O le isi leo matatia o lātou au sia. Wa fesoa soani ai le tau wha soa leo seleni. Ai mai se o nei yaso o taumata le kesi o ngā umu, leo lo whaatau mai company o lo mawai lea au nanga. O le fesoasoni al whaalap tonga o le UNDP, whaatasi ai mare ngā lulu e whaatasi, male mta ngā luenga o whaatoanga mawhai ngā whaiva, whaapea mta ngā luenga o puna o whaane nātura masi o manga, wa mawhai eo na whaatutu no fuanga mo a inga e lima o lea fio anga, wa amata whaonga nei e mawai le kesi o ngā umu,
e unoa ma le toe alu mai o se tupe. O lea ua mata I lau ainga ia le tātou hamoi moi le so. O leo te waa I atua I fo I lau o ngā umu kesi fangu fo I le whātau. A le fo I malau kesi lea e wha o ngā ia vaenga ia o tauta ma tūlanga I tau mawhawhi la fo. Lea se tūlanga I le whamoi moi wa a e fo I e whatino lea fo fuanga mo le ainga. Paftai lau sunga mo le whaasili. O se awa no whaauno lea mai le atua o mawane asu. O le ngata o le sefe ai o lau selenga. Ia aua whapena ona whamanuia ai loa inga ma le whanai. Te le lava e lua tolu wai aso, ia Talanei le fitu ono tala. A le tūlanga le we, ua matua le to iai lava se fitu su ono tala, I vai aso uma po le lua wai aso, o le ua o mai le whamanuianga le UNDP, mwhala putonga tuma o tia le malu, ua whamanuia isi o mato wa inga le ngā whaftai le leli. O le ale mafuanga fo I o le tangi ato lau tausu sa I le fsosoni ona. Te le tū le lei, o le memo mua, o le sio manga. Ia ua vai lava ma le whanau noa le tūlanga o ele lalolangi o le sio manga. Ai pe o le sileva e ngale lei ua mau ele kesi mama. Mo tono maa inga o mātou society. Ia o le vaenga lua fui. Ia o le tūlanga tau se lengi malanga whalo. Le tau sa ili le UNDP ai se si sosoni foi lei o ngā umu vai alo lua wha le tonu o ngā umu pe se si no whanga a mewa le maa ua le mwhain whangai o ngā umu o kesi e whata. Le tūlanga lava I o le whaafsili o ngā umu. E te lele sosoani o le UNDP mo mātou. Pe atau sia le lei, mawa ai le lei, mea tō tino o mātou ia te mātou. Mwambuanga mo le whafkai le kua whakangu manmanguia le whamoe moe. E mo le whafkai kou sunga ia wafo I le whalau loanga ngei polo keki. Ia o se polo keki e le I manga kuai pe ngā mawhauwhaui. Ia e o le whamaungianga fo I wa maua I kongo sia mako o whiangangi. Ia le ua karia I marfia fia. Ia o le whamama avenga fo I kongo kako a inga. Ia o se karia kure ma le nganga wharoar. O iso karikongunga e maua se lima kausanga o wha o ngā rau kesi. Ia, karikonga ova ma le lima kausanga, por si ful kausanga. A whawhepea le angar kausanga fu. O lo a karikonga e umia wha o ngā pe a wha o ngā le leima fuafua le whanganga o kako kisi. Ni finangalo whaalia e ala I ni whaatalital noanga manisi o matai o ainga o whalea se e la tai, whapea whalea se e la uta I le whanga. Le tō wha I atu Samoana o I o le suita te whono, o le sosa I ete o le sa ini manui o ainga tai ao. Whapele sunga I a whereti tuna o se tasi o sui o le sosa I ete. E fast food afe tala Amerika le whasoa soani le UNDP, na fausi ai no fuanga e ngausi ai le kesi o ngā umu, mo ainga e lima o whalea se e lai le whanga. Ai o le porkalamel nei, e fitu nu o lo whaatino ai, e ono I upolu ma le tasi sa vai. O nuu ia e au fiai vai sala, whalea se la, tua efu ma ululoloa, vai lutai, tanu mapua, loto whanga sa whata, whapea mata nofo I whale la tain. O le sunga ia Ioelu Iosefa o Ioseli ofisa sini o le mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva. Na awa uina I Israelu, le nuu pa ia lo o talitonu iai le au kerisiano. I to mai le whaatuina leo no whanga I ngausi iai le kesi mai o tauto manu ma o tauta la whai. O lea to maina wha o ngā Ioelu, wha pēr se tasi o ofisa sini o mtanga luenga e fausi ai no fuanga, e ngausi ai le kesi o ngā umu e maua I o tauto manu ma o tauta la wha I e pei o toe mea ai e tutoe, ma isi o tauta la wha I e pei o paufai ma valu sanga. Na wha amatala Ioelu I le mamalu le fio anga o whalea se la na moli mawina le amata wha o ngā le kesi o ngā umu ma ia o tauta la wha I. A wale si le fia a inga o amata wha o ngā lea fisoa soani, le tāua le tausia le leo no fuanga e mawai, le I tu a inga o kesi o ngā umo. Kesi leo, le system leo le 4.0, o 4.0 e whae ho I tu lai mwhaiona maweri le kesi, maweri whaonga le kesi le aso. A whape daily pe aso lava mai ton whai whawhanga. E o le tele hoina o le kesi ala mwhaiona e mawaina mai ai, runga e taua ona whai masani le aso. E a whawhanga pe kesi, au le silina on tāua. Ia wau mene yo se tu lo tele o vaenga yo me ai hui te toi le po ia po vaenga ho io pa fa io pa o valusanga me pena ia le masa no la pisi solo mo lango ia le la lu mai wa foi se o manga mama ma to fi tanto fa ia mi ia la o mota ia pe o tu langa na Fa feo toto povi mo meu qua.
ia e fai ona whaonga au mai ia o tau tana o le tūlanga lava ia sa matou whaonga ina le o tau tau mamui na la sa le leon la wape ona maua i le vaenga le sa au na mai ai fai ona whaonga ia o tau tau popi mo se tulu e fai ona whaonga le oti o le moa e fai ona whaonga ai ia o tatu iloa le tele se vaenga fai ona moa mai ai au le o le tūlanga lava ia o le kes e lua ona vaenga o le vaenga pito i lunga o le gas pack o le pito i lalo digestive pack o lalo la le e whanga fo le mo ino le kes o lalo la e tau ona fase lau i le min lua se lau i le tolu se lau le mix o le slurry le o le ma o le roto tamanu ma le vai e pena whanga i nai ia umalonga test ua mua le afi o mwhaiona ola le kes ia on whaonga rola ia so se vaenga le pe on ta ua o alawa ia me i witu toe ia wha i mea tunga pena la whailoena whangai Le sunga ia Iosefa o se ofisa sinio ni tanga luenga o whātonga ma whainga whaiva o lo ngalua i le fausia leo no fuanga e ngao si ai le kesi o ngā umu mai o Tala Fou Mai. O le ua i tau mawhainga i le so sani mo whalea se la mo ta oto atua i nei le talo sanga matai o le nuu i le UNDP. Mo nisi no fuanga whaapea e fausia ma whaatele ina ai a inga e maua lea kesi o ngā umu ma le to e alua i ni se leni le kesi ma sani o lo whaatau mai i company o lo maua i lea o loa i lo tātu o tino. O le asa whareida le nei vai aso e whaamutai le stalo ni fautasi e whauru atu motu unga fautasi. I le porokalame e tau walunga i le whaamanatuina o le ono se furu tau sanga o le tātou tutotasi. Le ua fuafua mo le masino, me. E ta iafe ta lale le stalo sa e fia awai. Pei ta iyo mai le te mineia na o le tolu lawa fautasi ua mautino o le stala. A e sa ta tala pea le awanoa se ia o ina tāpunia i le whaai unga o le nei mai aso. Wa whaailoa le komisina o leo o ia o le teitei fono le soa komiti o tunga waa. E se fulu afe ta la le tupe wa io e na mai e le komiti tele. E wha matu le i kapeteni ma uwa e wha le iai vahenga u wha le tonu i o lato sa. O lea se eleni e le i wha mautuina se teimi e wha matu o tuai. E iei le tele tenunga e whato a mautu lea tūlanga. Pe a mai a le teimi e lesi te lai sa. O na iloa ai lea peto iai nisi fautasi e wha popo i le tolu ua mautinoa. O le tausanga umwae sa fuafua e lua afe ta la e whaare le iai fautasi ua whaare tonu. Ai o lea la ua suia nei le se fulu afe ta la. O le asa whareile se fulu lua o me i le tālo se fulu lua i leo auli ua whaatu langa e le komiti e whaiai tu ngā fautasi. Manuia le whae unga le vai aso, soifua.